Ndizi TV kumulikira okuburwa kw'obulendi ase chiro ya Kibirigo wana nigo omobunge o West Mugirango Steve Mogaka bereka gwesoke bene nabo igo kogikiria egekorekyo ase aboliro mu waziri b'obulendi bw'ime Kisii Kindiki nabo igo county ya Nyamira kuimukia egetambukiro kebwenete elinde gotinya obulendi boigo omo county commissioner bwe county ya Nyamira Onesmasiatha niga bereka gwesoke bene nabo igo kwene kebuna babikire mirobiri mekiranu chingaki obotuki bogendete gokolekana muri kitojo maangi no roboti oruo Menyibe chiro Kibirigo nigo babere bakwemurunganeria okoboro kobolendi ase chiro eyo. It is very funny kiara Kibirigo abaskali distance here. It is around 300 meters masasia wakwa abaskali balensa ase buying center. Twego ikakabere lakini abaskali barweka gwake sime bagocha bacheke mambi security ero nebolete ase TV ya Ndizi TV yabete kumulekera agekoro ekemo ase omunchireria oyomo abeteka kuiberwa toraire tukaigwa masasi gakorutwa amasasi yage tusanana ya butuku abuno abantu bayigwerete ngamasasi ngajyale oyo bwango mono gwesokia n'omubunge West Mugirango Steve Mogaka asasabire onde bwensi obwate obumanyi igore bikole ebyo gwesokia elinde bakonya abanyanyimbo bakora obutuki elinde kubwata abakagerwa abwo. Majangili yameteka advantage na kushambulia wafanyabiashara hasa katika soko ya Kibirigo na pia nataka kuomba wananchi wetu, tafadhalini tusaidie polisi na information inayohusu yoyote ambaye anahusika na upangaji, uandalizi na utekelezaji wa haya uhalifu ili kwamba mkono wa sheria uweze kunyooshwa. Ensemo yende nigasabira abanyanyimbo okora obulendi bwabo asoboikeranu elinde gokonya gokiania obukebago asiechiro ya Kibirigo. Ninaomba wasimamizi wa security yetu wajaribu waimarishe hiyo security. Boigo niga musabire omuwaziri b'obulendi bw'ime Professor Kindiki kuira egetambukiro kya bwango elinde kweneke buna bamenyi bensemeyo nkonyora bali obulendi bw'isaine na nitatekeleza wajibu wangu wa kuhamasisha security organs kuanzia waziri, kamati ya bunge inayosimamia security pamoja na county commissioner wetu mpya ili kuwa hivi vitendo viweze kumalizika haraka iwezekanavyo. Ensemo mu county commissioner Onesmasiatha nate bamba begete meroberio eisaine elinde kweneke bunanku bwata bali abakagerwa bobusalia obwo na kubairera egetambukiryo elinde abamenyi b'echiro ya Kibirigo bakikonyora obulendi bw'isaine. Already we having a security team that is already on the ground. We want to get the bottom of that matter. Because of those are isolated cases and we want to find out exactly what was happening between Friday, Saturday and Sunday. So it won't take long. We'll get to the bottom of this matter. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.